Uh-oh. Boy Play, bisa na kemana? Raffi Ahmad. Ay, nggak perlu lah, ada pulin. Pan kuari nuk syuting baru dak pos. Tuh, ampun lah, pentingnya mah tak bisa dulu. Ya, tuh. Ya. Jalannya. Boy, ngomong-ngomong, nyate ngena ya Tip? Nyate yuk. Ih, boleh. Ayo tuh orang nyate. Ayo tuh. Nyate, baik dagingnya ayo. Teboga aing. Geus diasakan kabeh ku maing Tip, Arisya. Saruan kita boga. Siapit, bogan teu. Temenang lah, jaing. Saya nak kepentingan, aju udang nak keberangan. Makanya uwa temenang daging. Oh no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saria daripada bengong, mendingan orang nyate ayo. Wah, beneran jadi tadi yang nyate. Dagingnya emang? Aya tuh di imah. Oh, tuh alanya. Aing alanya, saya tangguhan di dia. Ulah kabel-kabel dah. Siap. A few moments later. Ya, dagingnya ya. Ya. Betul, Coba buka. Daging naonnya, Den? geus buka bae. Bukanya. Nya. Jadi manuk tagal. Ya, bener lah tuh. Geus deh sing penting mah aya sia daripada nyate. Oh, tuh lah. Halus lah aja lah. Daripada lu coba bentuk. Aja lah jadi kena. Jadi kena. Jadi kan. Berancot. Parah. Gara urus lah. Terus lah. Iya, melarang mah. Batur nyate ya, bae mat. Larang lah Betul. Aing mulai lah. Ya. Bang, mali. Mari naon sia? Nyarang. Sabaraha? 2. Untung aya 2 deui nya. Kamar itu ngaku ya. Ya, Berapa tata? 5.000 geus 3. Sekira-kira mah malah Alamat geus 1 tah jadi 2. Oh, tuh lah, di Palawan. Ya, Lu, tah, Bang. oke. Ya, kembaliin aja. Tah, jam siang lot. Bawa ke ditu. Iya, motor kenaon deui. Sudah ke niru, terus mau warna puan. Biasa. Kunaon motor sia di tajongan. Nyaho ya mongkok mah. Aduh, bensin nameureun. Nyaho coba. Kebayaan kan dibalik kene bae tadi. Dua kene bae. Masuk balik, jam lagi pae. Periksa bensinna coba. Yo, bensinnya. Bensin mau mau. Bensin aya. Jadi ente sia bensin. Jadi atuh. Tapi kalau Bilang mah terjadi lah, jambenya jam bensinnya. Aduh, atuh sia teh ya deui kanyawan dia beli arang bensin saged beak sih teu boga duit gitu. Emang teh berapa tanya tah? Aduh, kayak aing teu heula ya, aing rada rios ya.
Enggak, arang dibalikkan deh si ayam bensin. Aing kan bingung dia. Ah, iya. Kadia ya, tah duit kurang kadia tah. Siapa? Padahal pasti tak kudu mentang gede aing kadia. Aja lah daripada itu bisa balik. Kayak kena budak pe ngadorong, lamun teu yuk. Oh. Masya Allah, iya dong naga ku aletein iya. Gede. Woi Udi, bantuan aing dia. Tuh Nen tuh, Red. Ngageran sia tuh. Sia main HP bae lain bantuan si Nen. Sia ge tengah bantuan. Ya aing meuli kopi heulan. Aing mumpung boga duit. Atuh. Bantuan nonden. Iya, nusukan sate. Di, Udi, pan sama kos kieu. Aja nusia kos mah. Ya, kos kieu ya. Pan kos kieu. Heeh lah, emang saya tanya aturan pemerintah. PSBB, goy. Ya, kos kieu ya, jaga jarak tuh. Sakieu batasna. Oh, heuh atuh heuh. Heeh lah. Wes bongkar tah. Alhamdulillah, geus oge. Anggus Den. Anggus lah, gila baik usaha sorangan tuh. Ih, pan kos kieu yeuh ngatakan satena yeuh, ranggang-ranggang kieu. Tenyahoun ya nama. Didi, jelasin. Iya ngaranna anjuran pemerintah tip jaga jarak. Kalau nggak tuh sakumaha siapa lah. Selamat. Weh, geus anggeus sih yang layan. Yes lah. Pit arang nggak mana? Sebenarnya mah aing tadi geus meuli areng. Lagi pas nak balik. Otokna beak bensin, atuh geus beak kok yang dojol ka bensin. Habis. Wih, bawa kemana yuk? Wih, kemana kan yuk? Kemana yuk? Wih, panas ya, ngalunjak.